Thandekayo lamhlalivu lababe sitalithola encwadzini yezenzo chapter number 4 livesi lika 12 nelivesi lika 13. Acts chapter number 4 verse 12 and verse 13. Verse 12 wakhona ke uthi kute kusindziswa ngalomunye ngobe kute lelinye libito ngaphansi kwelizulu lelinike nguNkulunkulu kubantfu lesingasindziswa ngalo. Verse number 13. Emalunga eliqoqo netiphatsimandla amangala kubona sibinzi saPetro na Johane nekubona kutsi bebantfu kadana nje labe bengakafunzi beva babona kutsi bebahamba na Jesu. Izwi lakho Nkosi libusise egameni la Jesu Kristu. Amen. Lamhla sihloko sethu sithe kude kusindziswa ngalomunye. Kude kusindziswa ngalomunye. Salvation is found in no one else. That's our topic for today. Incwadi yezenzo ibhala ke Dr. Luke iquketheke umlandvo ikakhulu ngekufa nangekuvuka kwaJesu. Phindze iqukethe umlandvo wamoya loyingcwele. Kwesithathu lenkutholile iqukethe umlandvo ukuthi libandla laqala kanjani. Kwesine lenkutholile iqukethe ukuthi leli vangeli lize lifike emhlabeni wonke. EmaJuda alirejecta kodwa ke laselithathwa betive lasakateka nemhlaba wonke. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi nathi thine betive the Gentiles. Sawuphakamisa umjeko wasezulwini kwaze kwasindziswa labanengi. Leli vangeli lahamba lafika nakithi. Ngizanza lamagama kude kusindziswa ngalomunye ngobe kude lelinye libito ngaphansi kwelizulu lelinikwe nguNkulunkulu kubantfu lesingasindziswa ngalo. I like that. Kude lelinye libito. Lelivi lifakazela Johane 14 verse number 6. Uthini Johane 14 verse number 6? Ukhuluma ukuthi lo Jesu uyindlela, uliqiniso, ukuphila. Bese ufaka isikhiya athi amaXhosa isithixo. Afaka isikhiya athi kude lotaya kubabe ngaphandle kwakhe. Oh hallelujah bathandekayo. Indzaba lemadima ke le ngoba umhlaba njengoba ungaka nje kunabaholi labanengi betinkholo labakholwa ukuthi labantu labakholwa kubo labathi bangasindziswa ngeligama la so and so. Ngeke ngimemete amagama uyawathi mthandekayo. Kodwa kunemagama laphakanyisiwe la ngephandle. Labantu bacabanga ukuthi bangasindziswa ngawo phindze bangene ngawo nakuNkulunkulu. Leni ngoba Jesu bafanisa ukuthi ngulomunye nje wabaprofeti. Jesu ngulomunye nje webafana. Jesu ngulomunye nje webantukazana labafanisa nabaprofeti labanye labake babakhona. Kanti lelivi again Johane uyakurekhoda ukuthi lo Jesu lo abe uNkulunkulu abe senyameni. He was 100% man and 100% God. That is Jesus Christ. Uthi ke lo mbhalo kude kusindziswa ngalelinye libito ngaphansi kwelizulu leliniketwe nguNkulunkulu kubantfu lesingasindziswa ngalo. Kude lelibekiwe ngaphansi kwelizulu, meaning la emhlabeni ligama lesingasindziswa ngalo. Ngifuna ukuchanela umuntu lamuhla loyiphikako indzaba yensindziso. Lotivela ukuthi he's okay la khona. But allow me to declare no salvation is found outside the name of Jesus. Umhlaba wonke uyowuphepha uyowusindziswa ngegama lika Jesu. Lo Jesu uyindlela, uliqiniso, ukuphila. Just now uthethe Jesu
Matthew 6 number 33 athi kodwa funani kukhala umbuso waNkulunkulu. Lasho ukuthi nembala umuntu nakafuna kusindziswa nekuphepha kulomhlaba kufuna afune kukhala umbuso waNkulunkulu. Lo mbuso ngilo Jesu lesingena ngaye kulombuso waNkulunkulu. Lo mbuso ngilo Jesu lo indlela neliqiniso nekuphila. Lo mbuso ngilo Jesu lo weda emhlabeni kutowuhlenga umuntu esonweni. Hallelujah bathandekayo. uNkulunkulu ke wadesigner indlela yokufika ekhaya ezulwini ngaJesu. Wathi ke umhlaba wonke uyowuphepha ngaJesu. Ngiko kasathi manje kude insindziso umuntu langasinza ngayo ngaphandle kwaJesu. God designated Jesus to be a savior of the world. No one else can be his equal. I mean, no one else can be his equal. Because he designed lento kaNkulunkulu wase uthi umhlaba uyowusinza ngaJesu. Jesu wavela njengenhlawulo yomhlaba wonke. Yathi tonke tolo letikhona letingentiwa abantu emhlabeni. No other religious teacher could die for our sins. Kude noma ngangibani lo ngaba ngumfundisi wetenkolo lo ngafela tono ngalomunye umuntu. No other religious teacher came to earth as God's only son. Kude futhi lo tawuvela njengendvodzana yaNkulunkulu lengavela ite emhlabeni. Kusho lo mbhalo. And no religious teacher rose from the dead. Oh, hallelujah. Our focus should be on Jesus Christ. Lokulanga ngatule ngubalile uthi lo mbhalo ifocus lefuna sibe nayo funa sibhekise kuJesu. Shangathi wonke umhlaba bongaguquka ubuke kusimakathe ubuke kuJesu. Lo ngumdali wethu. Lethi iBhayibheli konke kwavela ngaye. Konke kwadalwa nguye kwadalelwa yena. No, ndothi ngimemethela namhlanje ukuthi no other religious teacher rose from the dead. Oh, hallelujah. Nafunza ihistory labanye betenkolo bathi ngalomunye naye wawesuka asathi uyahamba la emhlabeni waya kulenye indzaba lekhona la Africa. Ngiyeva nje bayabhala ababhali khona la eThekwini indzaba lephakeme wanqanqatule emacheni beyeta ke balandzeli bakhe wasuye ematuka lelitshe agqoke timbulambula takhe wathi nami sengiyahamba afuna kulingisela Jesu. Buka ke uzwe enzabeni ngoba na Jesu kuthiwa weka agibele enzabeni naye wenzabeni ugibele emacheni uzama kundiza lo mlando ukuthi wasakaka wafa. Ndothi no religious teacher rose from the dead. Wangcwatshwa akazange avuka. But there's only one, oh hallelujah, teacher of the world by the name of Jesus Christ who died and rose again. Ngishito leBhayibheli lithi lirekhoda ukuthi ekufeni kwaJesu asiva inombolo talabasindziswa ukuthi nje ufile Jesu. But hear me today, emandla lamakhulu eBhayibheli noma enkolo yebuKristu asekuvukeni kwaJesu. Ngoba kube Jesu akazange avuke ekufeni, emandla enkolo yebuKristu ngayikho. Umehluko walomuntu lesimkhondako ligama lakhe lenjesu wavuka ekufeni uyaphila. Lalabanengi na David uyarekhoda uthi ngime nje lapha ngime nganangijesu lengimbona onke malanga phambi kwami futhi uhleli ngasekunene esikaNkulunkulu. Hallelujah. Nalomunye fakaza na Josefa nabamshaya bamkhanza Stefane bamkhanza ngematshe uyakufakaza lokhu uthi ngabona izulu livulekile ngase ngibona indvodzana yemuntu ihleli ngasekunene sikaNkulunkulu. He is the only one who rose from the dead. Oh hallelujah. There's no religious teacher who died and rose again except Jesus Christ. Hence our focus should be on Jesus Christ. Oh hallelujah bathandekayo. There's no other name and there's no way, there's no other name given upon men, and there's no way lengasfiksa ekhaya ezulwini except na indlela lengijesu, except na indlela lenguNkulunkulu lesiniketwe yona ngaJesu siniketwe nguNkulunkulu. Hallelujah bathandekayo.
Briefly, sithola lo mlando wabo Peter noma wabo Petru na Johane ku chapter number 2 baphilisa indvodza. In fact, chapter number 3 baphilisa indvodza baye tempelini bayothandaza. Lenza bangazuthi ithi bonke malanga bebamdlula lendvodza ihlele ngasesangweni. A beautiful Kate. Nabaya kuyothandaza. Kwaba lelanga linye lamadvodza afikela khona kuqansuka. Akhuluma nendvodza bathi look at us. Ligolide nesiliva asinalo. But what we have, we shall give it to you. Bamnika ke Jesu. Nabamnika Jesu bambeka thandla. Hayi khona indvodza yasukuma. Yasukuma indvodza yaphila. Kwaluleka emajoyisi labengaluleki. Kwaqhaqheka tinyawo lebekade tifinyele. Yazuba sayimukele Jesu. Ngakusindziswa noma ngokuphilisa kwalendvodza kwaqunuka labanengi. Bible lithi ke lasifunza khona chapter number 4 tiphatsi mandla netiphatsi tempele nebasadusi noma nebapriesti nebaphatsi tempele lenzaba yabanyanyisa ngekufa ngekuphiliswa kwalendvodza bayabuda ngiliphi leligama ngiwaphi lamandla ngiliphi leligama leniphilise ngalo lo muntu na ngiwaphi wathi nama ngibude kuSwaziland ngimaphi lamandla lophilisa ngawo oh haleluya ngiwaphi lamandla lo wasebenzisako uphilise abantu ngawo ngoba nalapha ePhelile siyeva bayabuda labaphathi tempele ngiwaphi lamandla laniphilise ngayo lendvodza ngwaphi leligama lelisebenzisako leniphilise ngalo lo muntu bayaphendula lithi Peter uphendula ngalesikhulu sibinzi baze bamangala iBhayibheli lirekhoda ukuthi bamangala ngoba bebabati boJohane na Peter kuthi bantu kadana nje abazange baye nasesikoleni abafundzanga kodwa laba kunotha ukuthi nembala bakufakaza lokunembala laba bebahamba na Jesu ngoba umuntu ohamba na Jesu okwehlukile bathandekayo. Oh haleluya. Haleluya. Umuntu ohamba na Jesu okwehlukile bathandekayo. Ngivumelana namuhla ngimemethele kuthi kuneligama esinikezwe lona lesingasindziswa ngalo. Ligama la Jesu Kristu. Ngivumelani ngigijime ngiyancwadzini yesibili yakhona la kuzenzo chapter number 2 verse number 21. Oh hallelujah. Let's see in verse number 21. Labo laba ubita lelibito lengosi bayosindziswa. So point number 1. Umuntu uyasindziswa ngelibito la Jesu. Angichazeke. Shothi ligama la Jesu limumethe insindziso. Limumethe kuphila. Liphethe oh hallelujah. Liphethe sikhiya sempilo yakho yasezulwini. In fact, yelikusasa lempilo yakho. That is the name of Jesus. 21 uthi labo ke labaya ubita lelibito lengosi bayawusindziswa. So point number 1. Umuntu uyosindziswa ngekubita libito la Jesu. Oh hallelujah. Ngoba uthi lombhalo kude kusindziswa ngalelinye libito. Kude kusindziswa ngalomunye umuntu. Ngaphandle kwelibito la Jesu esinikezwe lona. Verse number 22. Uthi ke yena lamadvodza aka-Israyeli. Madvodza aka-Israyeli. Vanini lamavi Jesu waseNazaretha abe indvodza leyafakazelwa nguNkulunkulu embikweni ngemisebenzi lemikhulu yemandla. Ngimiphi lemisebenzi? Nangetimangaliso kanye nangetibonakaliso letivela noma letendiwa nguNkulunkulu ngaye. Hallelujah. Ngetimangaliso ngetibonakaliso tendiwa nguNkulunkulu ngaJesu. Kunendzaba lengibusisako noma bangavela labanye betingolo, but le ncwadzi lena bathandekayo ngiyona ncwadzi leyosiphephisa, which is the Bible. Le ncwadzi lena labathandekayo
ngiyena ncwadi lephethe kusinza kwemhlaba wonke, kusinza kwema-families, kusinza kwendoda, kusinza kwesifazane, kusinza kwemlomusha. It doesn't matter you are poor and rich, but le ncwadi iphethe kusinza kwemhlaba wonke. Oh hallelujah. Lithi ke this name, the name of Jesus, it was credited, lafakazelwa nguNkulunkulu ngileli bito la Jesu. Ayinembala sesingasindziswa ngalo. Ngiko ke lo mbhalo athi everyone who will call upon the name of the Lord shall be saved. Oh hallelujah. Oh hallelujah bathandekayo. Everyone who will call on the name of the Lord shall be saved. Kute kusindziswa ngalelinye libito other than the name of Jesus. Because it's a new normal. I am preaching in this empty hall. Ngabe kube bekhona praise team ngangithi igama elithi Jesu, how Jesu, how Jesu, oh gama elihle liyanganelisa ke liyanganelisa lona ke lingihlabelelisa. The name of Jesus, kude lelinye ligama lesingasindziswa ngalo ngaphandle kweligama la Jesu. Everyone who will call on the name of the Lord shall be saved. Hallelujah bathandekayo. Israeli lalelani, kude lelinye ligama. Maswati lalelani, kude lelinye ligama. Ma-Afrika lalelani, kude lelinye ligama. Mangisi, ma-America, ma-China, nine basendiya, nine mhlaba wonke, kude lelinye ligama lesingasinza ngalo ngaphandle kweligama lika Jesu. Leligama lendvodza lekuthiwa nguJesu yaphakanyiswa, yafakazelwa nguNkulunkulu. God credited his name. This man was credited by God. Hey, wahamba endathi mangaliso. Asambeni nasifunza futhi Romans chapter number 10 verse number 38 lithi how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and power. Lithi ke ahamba endathi mangaliso netibonakaliso aphilisa abantu ngoba uNkulunkulu abenaye. Abengakwendi yedwa. Njengoba sebenzisa tandata Paul akaqalanga lapho. Kusebenzisa tandata Peter, wasebenzisa tandata Jesu, bapostoli bathatha kuJesu nabo basebenziswa nguNkulunkulu, bahamba bebeka tandla bakubantu baphiliswa, bathandazela ama-handkerchief, bantu baphiliswa, bathandazela nabo labathandazelako bayonika abantu baphiliswa. Leni ngoba nguNkulunkulu abenda umsebenzi wemandla ngabo Peter, ngabo Johane. Hear me today. Lamandla kasekho bo Johane ngoba bafa, lamandla we are the disciples of this time. Simemetela logo kude lelinye libito umuntu langasindziswa ngalo ngaphandle kwelibito la Jesu. Lithi lafakazelwa uNkulunkulu lelibito bathandekayo. Lithi ke he anointed him kuthi hamba philisa abantu. Alamafishane lo Nkulunkulu abesekhathi kulo Jesu. Lo Nkulunkulu abesebenda ngaJesu. John chapter number 3 verse number 2. Lo Jesu nembala point number 2. Nembala uyasindzisa. Ngiva na indvodza bathi Nicodemus, a highly educated person, respected person. Sathi semthetho. Kuthiwa sahamba safika ebusuku uJesu. Sanyonyoba. Yiva lamagama uthi ke Rabbi, we know you are a teacher who come from heaven. For no one could perform the miracles and signs you are doing if God were not with you. These wonders, these miracles you are performing, these signs that you are performing, angeke uwende nangabe uNkulunkulu angekho ngakuwo. Siyati, for we know, awuvele ndodza. Sayathi ngani kanti ubuda ngasindziswa kanjani na? It's for we know no one could perform the miracles and the signs you are doing
if God were not with you. Hallelujah, bathandekayo. Lalelani bathandekayo. God ula kuJesu. Jesu sowula kimi. Moya engcwele sowulathi kwempilo yethu silethe ingcebo kaNkulunkulu. Siqotshwe ngamandla kaNkulunkulu. Sihamba naNkulunkulu. Kude kusindziswa ngaphandle kwelibito laJesu. Point number 3. Umuntu lomukela Jesu sokude kulahlwa kuye. For there is no condemnation for to those who are in Christ Jesus. Sekude kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Oh hallelujah bathandekayo. That's Romans 8 verse number 1. Akusekho kulahlwa kulaba Kristu Jesu. Thandekayo, umuntu wasindziswa ngaJesu, abe na Jesu, yifa nabapostoli, noma yifa nabasadusi, nebapriest, nebagathi belithempeli. Bathi nembala sasiyathi futhi sibonile la madoda laba abehamba naJesu. Lalela ke mthandekayo, there's no condemnation for those in Christ Jesus. Kulabo labaKristu Jesu akusekho kulahla. Lokusho ukuthi Jesu wena umukela angeke usalahlwa. Ngubani kanolahliwe? Ngilode Jesu, ngilonga libiti lelibito la Jesu, asindziswe ngaJesu. Kuye kunekulahlwa. Ungasindziswa ngelibito labanye boNkulunkulu basemhlabeni, but utawuya ekulahleni. Ngiva iBhayibheli lithi, but kulabo labaKristu Jesu akusekho kulahlwa. In my conclusion, if I conclude once again, 2 Corinthians chapter number 5 verse number 17. Listen, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. He is a new creation. Usidalwa lesisha. Ufika njani ukubasidalwa lesisha? Ukuthi umukele Jesu. Ulibite leligama likaJesu. Ngase uyasindziswa. Bese ke ubasidalwa lesisha. Emaqala akho asathethelela. Noma tono takho tibofu njengangathi thethelele. Noma ungathi vela uguilty but wamvuma Jesu ngenhlitiyo, wakholwa ngenhlitiyo yakho, wavuma ngemlomo wakho ukuthi Jesu Kristu wavuka futhi uyinkosi. Uthi ke akusekho kulahlwa kulabo laba kuKristu Jesu, ngoba labo labende njalo bathi dalwa letisha. Uthi ke nokude kusindziswa, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Kute ligama lelinye eliniketiwe emhlabeni lesingasindziswa ngalo ngaphandle kweligama likaJesu. Shothi insindziso, it is found in the name of Jesus. Insindziso itholakala egameni likaJesu. Awaphepha umhlaba, laphepha likhaya, yaphepha lendvodza, waphepha nangimake, nayi lensizwa iyaphepha, na lifa lakangwane liphepha. Ndomemetela amaswati asibiyeleni kuJesu. Kusinza kwethu kulapho. Kusinza kwethu akukho kuvaccine. Kusinza kwethu akukho emaphilisini. But everyone and anyone who will call upon the name of Jesus shall be saved. Oh hallelujah. Sengiyathandaza. Kusinza kwethu kusegameni likaJesu. Kusinza kweSwaziland, kusinza kweAfrika nomhlaba wonke jikelele kusegameni likaJesu. Bathandekayo, kuphepha kwethu nokuphilisa kwethu nekuphila kulena kulelitako kusegameni likaJesu. Angicela umuntu sengivala sengithandaza. If you feel like endleleni uhambe wawo noma kwahlangana naJesu, cela ukunika lethuba njenganyalo ushona amagama emva kwawo. Uthi Nkosi Jesu, ngiyakumukela njengenkosi nemsindzisi wami. Ngiyakholwa ukuthi wafa wavuka uyaphila. Emaqala ami onke lengwendile tonke lengitendile ngiyativuma phambi kwakho. Ngena enhlitweni nami ungithethele onke amaqala ami. Bese ubhala igama lami encwadini yokuphila. Donke tivumele lengitendele mine. Nalabanye boNkulunkulu ngiyathi cancela. Sengithatha sivumela sakho lesisha.
ngibita ligama lakho egameni la Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngavuma la mthandazo uNkulunkulu kwendele umusa ke. Johane ke yabhala Johane 1 verse number 12. Bonke labamukela babantwana bakaNkulunkulu. Akusekho kulahlwa kulabo labamukele Jesu. Ngoba sabasindisiwe sebantwana bakaNkulunkulu. Asikele mbhalo, therefore if anyone is in Christ, he's a new creation. Oh hallelujah. Babele ngcwele. What a wonderful day. What an honor just to stand before you. Simemetele livangeli leliphethe kuphila kwemhlaba. Not just a home, not just an individual, but umhlaba wonke nangoguquka ufune Jesu ungaphiliswa, ungasindziswa. Babe ngiyathandaza kuleli live lelibhubhako njoba kuvale emasonto nje shengathi moya kaNkulunkulu uqishile kuSwaziland. Baswishe moya kaNkulunkulu akakhona ikuvarisha kahle ngoba la kunekuhlangana khona kunemandla. Manje la akuhlangana kuthe mandla batethela emandla amphiki Kristu ukuthi abuse live lakho lishinto kahle wasinase moya kaNkulunkulu asangekho kulomhlaba kutawujangaza kahle umphiki Kristu. Babe ngiyathandaza moya kaNkulunkulu shengathi ungaphinza uhuvarishe. The wave of the Holy Ghost ayikhamuke eMpumalanga. The wave of the salvation ayikhamuke eShonalanga. The wave of the Holy Ghost ayikhamuke eNyakatho, ayikhamuke eNingizimu, ihuvarishe neSwaziland. Shengathi moya kaNkulunkulu lophethe amandla okusindzisa nekuphilisa bawungehlela kulesibhakabhaka over this country in the name of Jesus Christ. Ngiyabonga uNkulunkulu live lakho lemandla likhuluma kuphila tuke eSwaziland, likhuluma kuphila tuke ema-families, likhuluma kuphila tuke emakhaya, emadolobheni, etindzaweni tonke, etibhedlela ngegama likaJesu. Siyamukela uNkulunkulu uthumo lonke libuyele kuwe egameni lemfowethu uJesu Kristu inkosi. Amen and amen. God bless you.